Ako si Jocelyn Manalo, na-diagnose akong may bato sa kidney. Uminom ako ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Super Gold Herbal Capsule. Pag-ultrasound ko ulit sa region, natunaw na yung bato ko. Malaking pasasalamat ko sa Doc Herbal Coffee 21-in-1 at Super Gold Doc Herbal Capsule. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha, Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. At nakadi-diabetes mo, kayat mo asalak niban tamatam, iti nagdudu mga sakit, makarik nakakadi iti problema iti mata, kas iti pan nakabanog, infeksyon, panagdudo, allergies ti mata, wenno sensitibo alawag, tilaing solusyon na ket iBerry Food Supplement. Ti iBerry ket natural ti sangkap na, anabak nang iti antioxidant, ang makatulong iti pan nakamentenar, ken mang preventar iti anyaman na sakit ti mata, dubuay ti diabetes. Ang iBerry itinaldaw-aldaw para tinapimpintas a panagkita. Padasan iti kabarbaro nga iBerry Gold nga dasa nga 10 mg na alutin ken mas nalaklaka iti Savalia brand. Ti iBerry Gold ket magatang kadagiti suki a butika. Kumusta po kayo? Ito po si Dr. Ingito. Meron nga pong nag-message sa ating nga pong page. Doc, ano nga po yung pinakamabisang herbal plants sa makalimutin? Ang makalimutin o kaya for all memory, meron nga pong mga tao na kadalasan naghahanap ka po ng ballpen, inasa kamay lang po pala nila, at sila nga po naghahanap ka po ng salamin, inasa mata lang nga po pala nila. So yun nga po yung for all memory o kaya yung makalimutin. So ayon nga po sa mga eksperto sa pagsusuri, ito nga po yung kilala na pinya o kaya yung pineapple. Ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, magnesium at potassium. So ang kanya nga pong laman sa pineapple ay kukuha nga po tayo ng isang buo nga po nito, at kapag meron nga po kayong blender o kaya meron nga po kayong juicer, ang gagawin nga po ninyo ay i-extract o pipigain nga po ninyo, at kapag nakakaipon nga po kayo na kalahati hanggang isang baso juice nga po ng pineapple, ayan nga po yung inyong iinumin. So ayan nga po ay napakabisa yung sa may mga makalimutin, at hindi lang nga po yan yung sa may mga constipation. At wag nga pong kalimutan na uminom nga po ng Doc Herbal Coffee 15-in-1, dahil ang sangkap nga po nito ay meron tong popcorn, stevia, moringa at marami pa nga pong iba. At ito ay nakakatulong sa iba't ibang klase nga pong karamdaman, at ito ay nagprotekta na para tayo nga po ay hindi madaling madapuan sa anumang klaseng karamdaman. At ito po si Dr. Ingito, kalusugan mo, kayamanan mo. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawi daktap no umay agpaagas. Innem nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nang need ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayraya-aw kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod ngagdingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpailayan RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima.
Baro Warimot. Dungdungan kanto, unay-unay, indayunan kanto, itisip namay, tultuludan kanto, na lumamay pagapware, inkanton may libay, anay puso, anay nasael. Meron na imbag nga malem tayamin nga sa ngapada, malem ti Lunes, Abril primero, munang aldaw iti bulan ti Abril, tawen 2020 ketupat, in kami manen isang bay kada kayo ti programa tayo Baro Arimata Music Festival. Dito ilaeng the first and the famous radio station in the north, ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Kadagiti kayat na ti kumablaw, mabalin laing iti aga text iti 0945-268-9141 ken 0935-804-3395. At yarot yan akan gayamyo testimonyo ti deto nga programa ni Ronald Idol Domingo, iti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direction ni Station Manager Rod Sadjan. At yaro danti, panglukat tayo nga ayog bilang musika, ulitek laing deti pag-textan nyo, 0945-268-9141, ken 0935-804-3395. At yaro danti, panglukat tayo nga ayog bilang musika, itatang malem, dito'y palaing programa tayo. Okay, at yaro danti, sonata, okay, at yaro danti sonata gagayem ken kabsat manibod ba lang kadagiti The Mega Mix Singers, manibod ka ni Miss Ronaline Runduen ti kanta na buluan ayat din tumamaliw Baro Arimat Album Series 14. Isagot man kani Mami Marie Guillermo Dannog, kasama ten kani Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar, ken amin tatanga Agbuybuya, ni Mami Rosalinda Bumanglag. Sigala, shorty pache.
Okay, detarod gagayam ken kabsat ti sunata nga napuluan ayat dinto mamaliw. Maniud pa lang kadagiti The Mega Mix Singers babaen ken ni Miss Ronalyn Runduen. Baru walimot. Okay, tuloy-tuloy latat intay pa nagkakadwa. Okay, kablawan tayo man ni Madam Aida Gabrilio kasama tayo ni Mike J. Roma. Okay, thank you very much. Kadagiti iso amin nga aga buybuya. Diti programa tayo. Barwari Mata Music Festival dito laing estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Okay? Sabali man pay nga ayog bilang musika itinakman isagot kada kayo gagayem ken kabsat ato ti kanta maniud pa lang kadigiti The Mega Mix Singers digito nga kang kanta gagayem ken kabsat ket magatang yu kadigiti record bars sa pulan nyo laeng diti album tayo Baro Arimat from series 1 agingan at series 15 original digitoy gagayem ken kakabsat dokumentados digitoy gagayem ken kabsat nakarehistro da iti National Library ken kasameten aprobado manibod iti UMB, Optical Media Board, gagayem ken kabsat, sana makonpiskar digito, ore sa dinot papanan na, okay? Ato iti kanta, madid pa lang ni Miss Melo Santiago, ti kanta nga napoluan iti Iliw ken Segga, kung ano ito, madibod iti Baro Arimat Album Series 12, gagayem ken kabsat. Miss Melo Santiago, madibod pa lang iti Baro Arimat Album Series 12, okay, detarad gagayam ken kabsat ti ayog bilang musika. Anapoluan ni Iliw ken Segga, madid pa lang ni Miss Melo Santiago. Baru walimot.
Okay, tuloy-tuloy itintay panagkakadwa panagdarangay. Okay, hindi man ni ibasa lagi tinaawat tayo nga pangablaaw. Kanana to'y good PM sir. Umunaman ti amin sir. Alaik man daytoy kanito. Ta ipeksak tinak ikakablaaw kada kayo amin ngagpapaay. Dita agal alangugan ken gumgumloo nga programam tayman kantam nga gapuken ka. Adita sunata ket may ruknoy amin nga agnana editi barangay 28 bago bintar. Ngay matmatunan ni Tinaanos ken nasaldet nga ama isuawan sa Bali Kapitan Rene Agbunag. Naimbaga malay mo apo Kapitan alakastan sir toy agyaman na pagayam mo Agustin Agbunag iti barangay Karusikis Pasukin Ilocos Norte. Okay, kumusta kayo dito Pasukin? Kunana pa ditoy hello idol. Mamiss ko na dati programam ken mamiss ka nga mangyegan. Kunana toy manungal daw di ka nagprograma idi at duangal daw lang. Manang Agnes Agbayani dita Vintar. Kung na to, ipatukar mo man, dito paborito nga kantam, gapuken ka. Ta isagsagot ko amin latan nga taga Bintar, ken iso amin nga agdengdengeg, kada ito'y kasisikatan, ken didanto pulos martapan, nga programa ti RPND Israel, Radyo Ronda Batak, ti Baro Arimat Music Festival, di original, ita, ken iti agnanayon baro arimat latta awan sa Bali dengdenggen ken paborito ti kaaduan di danto pulos maartapan kunan toy. Alawela, thank you very much kanimana Agnes Agbayani dita Vintar Ilocos Norte wena. Talaga nga dito iti original gagayam ken kabsat grupo digiti kumakanta iti estasyon tayo gagayam ken kakabsat. Okay, tuloy-tuloy natin intay panagkakadwa panagdirangay di programa tayo at yoro den dati kid daw yu asunata dati kanta toy numutoy biyang ni Mami Luming awan pa ni Mami Luming na panamon kablante pa ni Mami Giliar Masulisipan dito'y barangay naganan dito'y barangay Baay. Kasama tayo digiti apo nga barangay officials sa idalwa ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan ken digiti nagaget nasaldet nga barangay officials sa iti barangay Baay. Ken kasama tayo ni Apo Kapitan dito gayem tayo ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos dito barangay Bungon. Kablaan tayo man pay gayam ni Manong Cesar Kikik nga dalita Hawaii nga taga Bungon, ni Manang Emeline Butay de los Santos, ni Manong Edward ni Tata Avelino ken ni Nana Anesita Butay, ken tayo kumpadre tayo ni Apo Kapitan Ray Ventura dito barangay Dariudiw. Kasama tayo ni kabsat tayo nga Eloisa Bulinaw digiti ka barangayan tayo dita barangay Bawawes apo nabayag diti barangay Festami dita barangay Bawawes manariman pa lang ti Paliga babayan ti pinadoolo tay nagaget na anos nalaing nga kapitan mi ni Apo Kapitan Salvador Caroy digiti so amin nakarkaruba tayo dita na imbag nga ingkay panag dengdengeg panagbuibuya ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Pero tiyoro den dati gapuken ka para kada kay amin namin nga sangapada isagot tayo pay kini Ma'am Fe Aquino kini Sir Edwin Aquino dita barangay Kalayab Lawag City kasama ten ni Apo Kapitana Marvelin Padayaw dita Apo nga barangay officials kasama ten ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo ken kablaon tayo mampay ni Ate Vilma ni paring Michael ni Sandoval kablaon tayo mampay gayam ni Pastor Camilo Galano Jr. Dita barangay Balakad iti syudad ti Lawag. Okay, at yoro den ti sonata gapuken ka ekstra tamang-tama. Diti paborito ni Mami Luming. Still watching sir na imbag nga malem tayo amin nga sangapada. God bless you kana ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Ken once again kablaon tayo man ni Mr. Ronald Saludares manipo diti Honolulu, Hawaii. Panagayat nga intalali sikati inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan gapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwa
sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla ti kapuna nuwapay nga agbibiagak kita ketawanen ti ragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Baru walimot. Okay, tuloy-tuloy tintay pa nagkakada pa nagdrangay ti programa tayo. Kuna ni Mami Luming, yaho kasla manong nga tawen naglabas anapayagyak ng egda ito'y sunata gapuken ka. Mamis ko unay sir, taiso tinak ululsan tirinyabi. Thank you so much sir, God bless you. Alawala Mami Luming. Apo, tanapan ka man, jay sulot-sulot San Juan, hindi namin sanan. Asing mampot, gayam ni Kumadre Lorna. Lawala, pakumustaam to, gayam ni Suna. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakada pa nagdranggay ti programa tayo. Baro Arimata Music Festival. Kablaon ti man pa, digitay taga-ili ti Curimaw, Ilocos Norte. Kablaon ti man da Ninong Leonardo Calube. Kasama ten kablawan tayo pa, da Kabagis Araceli Aganon Thailand. Ni Ninong Rudy, ni Bats Karen. Tahilan da Ninong Oscar. Kasama ten ni Ninong Ismin, Ninang Edna kini pareng Erwin Corpus, naimbag nga ingkay panagdengdeng. Kasama tan kita taga Barangay Gabot Norte Badok, kablang teman di apo ABC President Virgilio Kalahate ken ni Ninang Josie Kalahate. Kasama tan da Inek Director Joseph Berel Kalahate ngem nagsublin sa EJ Katatan, Jay Hawaii. Kasama tan ni pareng Ronnie Baybado. Kablang tepay ni Miss Sally Salvador, ni ipagtayo nga Nika Rica Runduen Castillo, manipod met dita Hawaii sa tayan datatay, ni Mami Marie Guillermo Danog. Okay, kumusta si Ronald ka ni Robert John Daisy Wamil? Kumusta kayo dito Paway, Ilocos sa Norte. Naimbag ngayon kay panagdengdengeg dito Paway, Ilocos Norte. Ni Ninong Nestor, ni Ninang Banji, kasamatan ni Ama Pedro, ni Kabagis Elan, kay ni Kumpad Bani. Kasamatan da Ninong Freddy, Ninang Esther, ni Kabagis Janjan Kasil, and of course damanang Vanessa, damanong William, kablaon tayo pa, digit data ni Tata Nabi. May sansang na bati ni Tata Nabi, taligit tayo kabalay na napanday, jay Palawan. Kasamatan ni Kagawad Andres Cabel nga nakaliplipataon. Si Kagawad Andres Cabel. Kasama tan ni paring Alwin Cabias. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakada pa nagdranggay. Iti programa tayo. Kablaan tayo mampay gayam ni LC ken ni Manang Elena. Espiritu dito Barangay Parangupong, dito Siyudad ti Batak. Okay? Adi ora den ti sa malipay nga ayog bilang musika. Ngayon man isagot ka na kayo. Ado yan ti kanta manibalang kini Eldon Kyle Makalma. Wasa kay med dito Barangay 8 San Agustin Paway, Ilocos Norte. Dani ng Lisa kini Engineer Elmer Makalma. Mamis ko to'y programam ko na natin ni Mr. Robert John Daisy Wamil. Kat nitatakam lang amin nga agbuya kabagyan. Okay?
Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakauda pa nagdranggay ti programa tayo. Okay, kablawan tayo man gayam ni Manong Rexy Buyat. Hello Manong, naimbangin ka pa nagbuy-buya. Shout out kunanad to ni Mr. Randy Archaga Santisas, Manibo diti Metro Manila. Okay, when sir, napan kami kinita jay, may patpatak der nga mansyon Damari Lorna, Galario Biloria. Awan da pay sir, last week, daytoy nga bulan sangpit da sir. When kapakumusta akto ida, when nakita ka di in live mo, nga dakati igid tibay-bay si ka Mami Lumeng, nga nakang amin ni jayam mo. Alawala. Kablaan tayo pa ni Madam Rowena Ramos Tagavan. Okay, kumusta kayo? Ni Mami Marie Guillermo Dannog. Happy watching. Ken once again, happy watching also. Ken ni Manong Rexy Buyat. Okay, manipod dita Isla Tihaway. Kasama tan ni Mami Minda Kajente, ni Apo Kapitan Manuel Kajente. Kumusta kayo met dita Bacara, Ilocos Norte. Beno, ni Manang Silvia, awon pay bunga tay chikom. awon pay bunga tay chikom. Weno natay kahit ko nga sa wenen, awon pay detay tagapulot mo apo na imas detay tagapulot mo ka. Manang Silvia, amok nga hangkagununid tang silent listener ka. Amok nga agdengdengag kalatak mo sa kanita barangay Barabar, iti iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Beno, aga sublita ito. Kamdaman teman detay kanakantayo ni Mac Jan Macho. Anayain mo tatabalong, nakatapalawan. Wala. Okay, ag sublita ito. Kalpasan ka nagiti sa magmamanong nga pamalagip tayo. Baru Warimot. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34. RPN DZRL Radyo Ronda. News Break. Naibang oras yung gagayam kanabsat. Manipod dito yung News Standard Estasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. At iti ikaw dyan nga damay datang oras sa nasugsugatan ti pitong individual. Iti aksidente na pasama kiti Purukwan, Barangay Palya sa Bambang, Nueva Vizcaya. Itay laeng napangal daw. May basar iti initial investigasyon. Dagiti kamkaming ti otoridad. Nagtaod ti Mitsubishi Delica iti Barangay Bangbang de Vizcaya Kalpasan. Iti reunion dagitoy ken agturong da ijay tumpan nansyakan kayapa tapno bisitahin da ti kabagyan da iti iti mapasamak ti aksidente. Nagsagaba ti dua pasero iti critical nga sugsugat kadigitoy ket dagusmet ana iturong iti balay pagagasan. May basar pa iti report napukawan ti kontrol ti lugan nagresulta ti nakabaliktad daytoy. Deta di kaudyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda. News Break. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38. Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotoc, Governor, Province of Ilocos Norte. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Ganda sa katawan. Masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed at eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula nang gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan niyo ang Doc Herbal Coffee 21 in 1. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:40. Tuloy-tuloy ti programa tayo, Baro Arimata Music Festival. At datero din ti may kadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Baro Arimat. Pero tuloy-tuloy lang tatintay kakadwa panagdrangay. Ito'y programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Tulo din iti oras tayon, 1:42. Pintas, aniyang aragsa, musika kensya, ket agayan ayan. Okay, nga rod, iti dito yung gundaway. Intay padanon ti sa bali pa yung sunata kasi nakpang liwliwa pang linglingay kada kayo. Okay, dati man may saman nga novelty song. Okay, dito na tayo paborito ni Compadre MM. Madipo diti Barangay 28 Lawag City ni Manong Jun Salmasan. Kumasa kami diti Barangay Kabungaan A, Lawag City, ni Gina Ken kasama ten ken ni Paul, ni Miss Tihani Alejandro, manibo dita Barangay Bagbago, Solsona, Ilocos Norte.
petaman ti bilit ko tapnon dito maya. Petaman ti bilit ko tapno dito malaw. Petam petaman ti bilit ko tapnon di makataya. Petakman ta petakam tapno awan umutan. Petakman ta petakam tapno di mapukaw. Petakman ta petakam tapno awan makautan. Petaman ti bilit ko tapno dito maya. Petaman ti bilit ko tapno dito malaw. Petaman ti bilit ko tapno di makataya. Petakman ta petakam tapno awan umutan. Petakman ta petakam tapno di mapukaw. Petakman ta petakam tapno awan makautan. Petaman ti martilyo tapno awan makabulot. Petaman ti martilyo ngem di mo ipupok. Petaman ti martilyo tapno duat at mangipupok. Baru warimot. Okay. Adapay nabatbati sa 10 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 2. Padaanan nyo ti may tampok tumalin nga damag. Into oras ti alas 2 iti Radio Ronda News Break. Yaho nagmayat nga sunata dahitan Sir Ronald kunanan toy. Daytoy petpetak man tapitakam kunanan toy. Alawala. Okay. Sir kablawan man ni Juliana Aboy tinagbakalan paway takasangay na itang aldaw. Happy birthday ken ni Juliana Aboy kano dita barangay Nagbakalan Paway, Ilocos Norte. Okay, dito man ti birthday song sagot tayo kanya ng agkasangay itatang aldaw. Okay, once again, happy birthday ken ni Madam Juliana Aboy. Dita Nagbakalan Pawi, Ilocos Norte. Pangablaw agapo ken ni Robert John Daisy Wamil. Alawen, ken kasameten pangablaw iti estasyon tayo RPN Diesel Radio Ronda Batak ken di programa tayo Baro Arimat Music Festival nang runa iti Numutoy Biyang. Baru warimot. Okay, tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdrangay iti programa tayo papagayam. Keta nga roda, sa malipay nga ayog bilang musika, iti sagot iroknoy kada kayo itatang malem. Dadani manen ti panag-mimiryanda, gagayem kaya nakabsat, naimas ti bueno, mayat ti uminom, iti nalamiis, gapanan iti kinabara, iti panawen. Adiro na natay paborito nga kanta ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay? Ato yan ti sonata na poluan iti An-anusak.
Kapuanan kinaragsak ka, mas lawang patinggana, puno sa diyak minamnama, ipagsinaan ta, doon wakti at patingga, itay inakmarik na, lutirabi, nagmay-may sa, sikalae, panpanunute, an-ano sa, ikarigata, ito'y na, ugurayan ka, tanarigan, tiyag may sa, aglalo, kailip ka, narigan, lumaminsan, lumangnam na maka, pinapuno nga ayat, upaw met kayang, lupan panunutek, ragsak tiyag patingga, karin-karin di kay nilala, unapuno day taayat, lutirabi, nagmay-may sa, sikalae, panpanunute, an-ano sa, kikarigata, tito'y na, uurayan ka, tanarigan, tiyag may sa, aglalo, kailip ka, nagsaeman anusa, sikati kapuna, pulo sa diyak hinamnama, ipagsinaan ka, lutirabi, nagmay sa, sikalae, panpanunute, an-ano sa, ikarigata, tito'y na, uurayan ka, tanarigan, tiyag may sa, aglalo, kailiw ka, an-ano sa, tanarigan, agsapo sa bali ngayon. Baruwa remote. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa pa nagdaranggay ti programa tayo. Kablaon tayo mampay ni Madam Juicy Galano. Lawan la, kamusta kayo? Kadigi tayo taga Suba Paway, Ilocos Norte. Okay, hintay tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa pa nagdaranggay ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Adapay napatbati 8 minutos kasawanan ti oras ti alas 2. Ngayon tayo ito pa nagpipin nakada. Kaya talagang nakalalis to iti oras gagayem ken kakabsat. Alawen ket intay harod padanon ti samalipay nga sonata nginak sagot kada kaya timet ti sonata nga napalo ni ti biagmi nga agama.
Agiyaman ti Diyos Ama, tain paayang nagtikas ken ka. Magnus ko ita nga agdaman, lumakaya kung awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyak kuken ka, supapakak ngarut pagserbyan ka. Biyak ni nga agama, uri narigat naraksa kamlata, uri agsita kamukot pariya, isem mi pailat nagpaiduma. Kastat biyak ni nga agama, naraksa kam nga agpatpada, uri ka na yun na tabungaw, naisem kamlata nga inaldaw. Tain paayan nagtikas ken ka, bagnos ko ita nga agdaman, lumakaya kung awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuowan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyak kuken ka, supapakak ngarut pagserbyan ka. Biyak ni nga agama, uri narigat naraksak kamlata, uri agsita kamukot pariya, isem mi pailat nagpaiduma. Kastat biyak mi nga agama, narasakam nga agpatpada, uri ka na yun na tabungaw, naisem kamlata nga inaldaw. Uri ka na yun na tabungaw, naisem kamlata nga inaldaw. Baru warimot. Okay, datarod gagayam ken kabsat ti biag mi nga agama. Okay, kunana pa ditoy kasang orang hintay padanon. Adetoy maudi asunata ti adetoy nga kanito tayton tapugan ti sumar programa ti parikot ken pamagbaga. Hello gayem Pilomena, thank you for mention gayem kun ni Mami Marie Guillermo Dannog. Thank you so much sir ko, nabayag nga saan ko nga nangeg daytoy nga sunata sir. Thank you again sir kuna ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay, alawel na. At yaro dati pangrikep tayon nga sunata iti datoy nga gundaway. Adto yan dati kanta nga napauluan iti okay, ito dati kanta nga ayat nga napudno. Okay, dito paborito ni Manang Emeline Butay de los Santos. Kasamatan ni Mother tayo misa sa Bencita Domingo dito barangay Kalayab, Lawag City. Padaanan nyo dati sumara programa tayo. Ati parikot ken pamagbaga. Adenti sunata para kada kayo.
nagkinarian ta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan ta, engenggan at panagkuy-kuyog ta. Niyayat nga napudno, iten at talating at ibagyo, iyag baliwuray paikakno, ayat pinpaay ti Diyos sa buong. Hintay magunbuda, iyayat nga napudno, iten natal nating at ibagyo, tiyag baliwuray paikatno, ayat pinpaay ti Diyos sa ayat nga napudno, iten natal nating at ibagyo, tiyag baliwuray paikatno, ayat pinpaay ti Diyos sa niyayat nga napudno, iten natal nating at ibagyo, tiyag baliwuray paikatno, ayat pinpaay ti Diyos Apo. Niyayat nga napudno, iten natal nating at ibagyo, tiyag baliwuray paikatno, ayat pinpaay ti Diyos Apo. Okay, datarod ti sunatang napalwan ayat nga napudno. Okay? Intay toro den tapugan ti maudin nga oras. Ti sumara programa tayo parikot ken pamagbaga. Pero papagayam, aga subliakto kalpasan ka dagiti sumagmamano nga pamalagip. Baro walimot! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbago orasyo gagayam kanabsat manipod dito yung news under testasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto iti kaudyan nga damag idatang oras
Naispal ti manipod iti dandani panakalmes ti maysa nga lalaki ubing iti maysa nga business resort ijay barangay Sagat, Santa Cruz, probinsya ti Ilocos Sur. Segon kini Police Lieutenant Rogelio S. Rimiendo Jr. Bayat ti inspeksyon da iti resort ket nagpatulong kadakwada ti maysa nga managan iti Erwin Prasya tultol agtawen ti 35 tamalmalmes ti kanakana dagusmet analaw ti ubing ken insengkat da ti cardiopulmonary resuscitation wenno ti makunko ng CPR iti agdama natalgeden ti kasasaad ti nasaong biktima. Deta ti kaudyan nga damag itatang oras may tampok iti Radio Ronda News Break. Manipod dito News Center ti Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 5 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Monoto, Governor, Province of Ilocos Coffee, Norte. 21 in 1. Doc Herbal Coffee, 21 in 1. Dawid aktap no umay agpaagas. Innem nga tawenin daytoy bukol ti baba ti tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 in 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. Halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, man. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ang pati virus, i-shield mo. Shield Batso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Bakterya protektado, i-shield mo. Shield Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na ashitaba na napakaganda sa viral infection at gamot sa tumor at cancer. Samahan ng proper diet at exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. At the double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Yaman ak una iti Doc Herbal Coffee 15-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Tamakaangi sa kanasaya at ken awanin ti asthma ken UTI attacks ko. Ita inal daw ang makaeskwela ak. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda
DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:10. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno, barbaliw ngay nakarod ako mablaw kada kayo iti daytoy nga malem. Malem iti Lunes, Abril 1, tawen 2024. Inak nga ro din isang bay kada kayo ti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Dito laeng the first and famous radio station in the north, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Kasama na ngayon tayo ininuten nga iya danon ti pakabuklan ti programa tayo. At ti pelang to anak ken gayemyo timonyo ti dete programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti mas control the engineer Mark Tuliao ken ni engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni station manager Rod Sadjan. Ti daytoy nga malem intay ibasa papagayam. Dagiti naawat tayo manen nga daniw babaen pelaeng kadigiti naayat nga tumartarabay mga subsubaybay ti programa tayo. Unan tong intay ibasa ti daniw na ti daniw ni pagayam tayo nga Rem Lianes manipod iti Tagatsur Claveria Cagayan ngamit ti agdama ag trabaho iti pagilian nga Hong Kong agagayem ken kabsat. Ngem kasangwanan deta, i-acknowledge sa man di kitay maririman ti panagbuy-buya na kablaon ti man ni Mami Minda Pascua Kadjente ani Mami Pors Bitin kumusta kay dita pasukin. Naimbag nga malay mo si Ronald Domingo kana natoy ni Mami Pors. Nabay nga di ka nagbuya Mami Pors. Kasama ten happy watching Best Minda kuna met dito ni Mami Marie Guillermo Dannog. Ken kasama ten kablaon tay pay ni Manong Joseph Pedro. May isa ka digitay contributor tay ti Daniw, manipod iti barangay 20 Ermita, Lawaga City. Ken kasama ten kablaon tay man digitay taga provincial engineer's office ni engineer tumaykasin Lucy Domingo. Kasama ten ni Apo ABC Federation President Ryan Jan Pascua. Manipod ita pinili Ilocos Norte ken dating ABC Federation President Honorable Elmer Failugna kumusta kay met dita Iliti Bangi Ilocos Norte. Beno papagayam, happy watching Sisa Porsa Bitin ko na ni Mami Marie Guillermo Dannog. At ti mga rod ti panglukat tayo nga ayog bilang musika ti daytoy nga malem papagayam kablang tayo man pagayam ni Mami Chita Ung Tabera manipod dita I think data Solsona when data Lawaga City.
Musakay dita Barangay Santa Maria, iti Lawaga City. Okay? Ni Mami Rosalinda bumangla, kaya mo Mami Rosalinda na panamon, nang kamatagbuy-buyan. Kablante man pa ni parang Elvis Panabang dita Hawaii. Kasamatan ka ni Engineer Pedro Agkawili dito ay PPDO. Also to Ninong Ruben Cabel, manipod dita Hawaii. Nang patalget to'y pakinaken ngiman yan nga ulpi in paay mo ngalak ame sidong man ti sapali to'y ayat ko intalali sa dinu itan biyak ko biayandan di sapatan asisyak tulae itin ka ay ayate intet mo ngaladawa in nakita mat magmatan agarubos to'y lulwa sa inek kujak mapengdan sa dinutan biyak ko diayandan di sapatan nga sisiyak tulae itin ka ay ayaten intet mo ngaladawa nakita mat magmatan agarubos ti lulwa sa inek kujak mapengdan inted mo ngaladawa in nakita mat magmatan agarubos ti lulwa sa inek kujak mapengdan agarubos ti lulwa sa inek kujak mapengdan. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, parikot ken pamagbaga.
Kunanad toy sir, isagsagutak man ti mesa nga kanta ni Jonathan Domingo nga taga Suba, Just Once. Kunanad toy ni Robert John Daisy Wamil. Ken kablaan tayo pa ni Madam Grace Balanay. Kasameten ni Ninang Carmen Tiwaya Castillo Sid, ni Miss Zoraida Makoy Calumente. Okay, thank you very much for watching. Okay, dadatay na panan, dadatay ko tatayan, nada message tapay dito yung ajak na basa. Kunanad toy, happy watching sir, good afternoon. Ingat po, kunan ni Madam Grace Balanay. Kumasakay ka dita Bintar, Ilocos Norte. Beno papagayam, intero din ibasa deti Daniw. Ti patulod ka tayo ni pagayam tayong Rem Lianes. Manibod pa lang iti Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ngayon misuna kita agdamang aday jay pagilian nga Hong Kong, no ditay Mariro papagayam. Dito'y danoy na ket ada pa lang iti pan nakainaig na iti Semana Santa gagayam ken kakabsat awamet ti programa tayo ti 2 days isot ga po na nga saan nga insigida nga naibasa dito'y danoy na nga dayti pan nakainaig na iti Semana Santa papagayam. Once again, happy watching ay ken ni Mami Minda Pascua Cadiente. Ato yan ti Daniw ana paulwan iti Kalbaryo. Daniwan ka, ayat ko. Kalbaryo. Tunggal sumangbay ti Semana Santa. May palagip pagteng ngay pupusay di na ilansa. Dagiti basbasol ti lobong imbaklay na. Pamaniknik panagayat na kadagiti parswana. Tibiyag tayo mayarig ken ni Jesus. Nagtutuok agibakbaklay itinalagsen na krus. Ado dagiti na rituer apan nubok. Ngem di agsanod umaddang asitutulog. Nupay na saniit. Titaltalaytayen adana. Anusa na waknitan. Tapno maungaw da. Taragiti Kalbaryo tibiyag malasata nida. Dibukawen tinamnama. Agkamatalek ken kuana. Nadagsen man karit itibiyag ana ipabaklay. Di ka paadipen itipan na kaupay. Magunod to tiragsak ken talinaay. Tati panagayat ti Diyos kada tayo na indaklan unay. Kananad to iputar ni Remedios J. Lianes or Rem Lianes. Manibod iti Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ngem adaysuna iti agdama iti pagilian nga Hong Kong. Kung nanapay dito, di mabubos ti panagyaman ken ni Sir Dongo Oswald Ancheta Valente. Iti panangatur na kada ito dani ko ken ti grupo Abangkag dagiti Manalo iti Balikas kastapay pagyamanak tinalapsat ken naanos nga artes editor ko ti Dongo Evelyn Santos Abanto. God bless all po kunanad toy. Okay? Itarod ti pakabuklan ti Daniw ni pagayam tayong Remedios Rem J. Lianes. Manibod iti Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ngem agdama nga dayti pagilian nga Hong Kong. Beno ti mga rod iti ipasurot tayo sonata. Hagagayam ken kabsat ti Daniw na. Asya kuntay agmay-maysa
kalpasan tinaglabas nga arbis. Nupay nalpasen dagiti darikmat, amirisek no nagbalay giak. Ipapapilit mga ibaga nga awanen kanyak daytoy ayat. Ngem apay aging gana ita, mariknak pay laeng ti sa emna. Sika pay laeng, sika pay laeng, ikikis daytoy rikna. Iyar arasaas, iyar arasaas, tas ibibiyag pay lagip ti napalabas. Di pamateg ken panawen, sika pay laeng ti pagpatayan na. Agmay-may saang itirabi, numatmatak dayta ladawam. Agsubli nilagip tiyang patnam, sika pay laeng ikikis tuirik na. Sika pay laeng, sika pay laeng, ikikis daytoy rikna. Iyar arasaas, iyar arasaas, tas ibibiyag pay lagip ti napalabas. Di pamateg ken panawen, sika pay laeng ti pagpaayan na. Sika pay laeng, sika pay laeng, ikikis daytoy rikna. Iyar arasaas, iyar arasaas, tas ibibiyag pay lagip ti napalabas. Di pamateg ken panawen, sika pay laeng ti pagpaayan na. Sika pay laeng ikikis tuirik na. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam, detarod ti ayog bilang musika, ngayon nag-in sagot kada kayo. Alas 2:27 ti oras tayon. Kasama nang hintay patukar ti wenno ibasa ti may kadwa nga daniw. Ipalubos yo tasagutan kayo mampay ti may sapay nga sunata papagaya. Atimet ni Erwin Corpus, Kasabo nga Rosas. Manil pa lang kadigiti damay gamig singers ha. Nakita suminsingisin init day daya
Kas ka man latay na ipinta, dito'y panunod ko sa bunga nagpaiduma. Naliputin ka, nakita, sikan ading tay inak mabuybuya. Anayon kumaasikat kasarsarita, tapnon puso ket nasaya at lata. Maigamak kumadagitang dakulap mo, agraman daytan nasleng nga buok mo, kindumerdero sa pingping mo. Kadagitat ng kayang agrayo at tapintas mo. Nuiti mo malmalem ket siyak tayag may sa pangrayak ading tayag tapkapaya. Kasikalaeng tiinak ko sunada, alam ading aklunen ayat tuken ka. Maeggamak kumadagitag dakulap mo, agraman daytan nasileng nga buok mo, indumerdero sa pingping mo. Adagitan ng kayang nga agrayo at tapintas mo. Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat, mani po dito yung News Center te Stasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. At iti kaudyan nga damag idatang oras natiliw babae ni karigiti opertibas digiti upat nga individual gaputi panagsugal o illegal panagsugal iti may sa aminatayan ije barangay 15 Bisaya iti Iliti Bintar Ilocos Norte. Nabigbig dagiti sospetya nga iso da Jesse Pascual agkabili agtawen ti 50 ket talo at danasawa may sa Manalon ken residente iti nasao nga lugar. May sapay nga agnagan ti Marlo Biernes Ancheta agtawen met deto iti 40 ket 8 at awan na nasawa may sa construction worker ken residente iti barangay 10 Parparorok ken may sapay nga agnagan ti Jobert Martinez Agron agtawen ti 40 ket talo awan na nasawa may sa tricycle driver ken residente iti barangay 15 Bisaya Bintar ken may sapay agnagan ti Romel Magayano Bunuan agtawen ti 35 awan na nasawa may sa tricycle driver ken residente iti barangay 4 Santa Maria iti sumetlaeng ili. Asigayon ken ni Police Captain Roy Manuel Ordoño, hepe ti PNP Bintar Ilocos Norte. Nabigbig dagiti sospetya nga isu da Jesse Pascual agkabili agtawen ti 50 ket talo at danasawa may sa Manalon ken residente iti barangay 14 Santa Maria iti sumetlaeng ili. Asigayon ken ni Police Captain Roy Manuel Ordoño, hepe ti PNP
balagi ti panakarstar digdi masiknan suspetya kalpasan aktuanda nga digitoy ket agay-ayam tay makon ko na nga Lucky 9 iti maysa nga minatayan iti nasaong lugar gapi diretoy kunana nga nakonpiskarda ti 40 a pidaso ti playing cards, may sa alamisaan, may sa nga tablecloth, upot a monoblock chair, may sa pinggan, may sa nga pedaso ti 1,000 peso bill, ken 2 pedaso ti 500 peso bill, talo pa nga pedaso ti 200 peso bill, ken 10 ket 5 piraso ti 100 peso bill, ken siya mapidaso ti 50 pesos bill, ken 10 ket 2 nga pidaso ti 20 peso bill, ken 10 ket may sa pidaso pidaso iti 5 peso bill, ken dadumapay inlawag na nga dadagiti barangay official anak kaimatang ti panagsengkat ti nasaong operasyon kabayatan na agtultuloy palaing ti may sisengkat nga nununeg investigasyon babaen kadagiti otoridad may panggep iti nasaong banag. Dahil ti kaudyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:35. Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotoc, Governor, Province of Ilocos Time check was Norte. brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dali. Charm Fabric sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti de kalidad ken personalized sa funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti de kalidad na serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. When tumawag iti globe number 0995-951-1711. Kenti smart number 0947-808-0529. Kenti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Let me be singing when the evening comes.
sa cash? Sa M. Luilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan, maaasahan lagi. M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luilier na. Lahat sigurado. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Meron na akong maintenance para sa high blood at kolesterol. Sinabayan ko ng pag-inom ng Doc Herbal Coffee 9-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold. Sa ngayon, masigla na ang aking katawan. Hindi na rin ako nahihilo at normal na din ang aking kolesterol. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, Smart o kaldero, ang galing for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste at the double tanggalin formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS, goodbye to me, Hello Right Bar Blue, isang labatan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Right Bar Blue, isang labatan yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantay Daya, Bigan City. Magmula nang uminom ako ng iCure Mana Coffee 32-in-1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Naimbag nga damag, wen gagayem ken kaabsat, agsapsapol kay kadi itinadalus, nalakak ken disente apanganan, nga rud gagayem ken kaabsat, addan dita ili ti Paway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan, isodayta ti Kala Paway Eatery. Ti Kala Paway Eatery ket ijaya na iti pamigat, pangaldaw ken pangrabii, ken ijaya na pay ti budget meal, ken saan lang nga dayta, magatang pay sadyay dagiti agkakaimas a merienda, ken dagiti nagduduma a produkto ti ili ti Paway, ken agbirbiro kayo kadi, iti lugar nga pakangayan iti anyaman okasyon, kas kumay ti pa-birthday, bunyag, meetings, seminar ken daduma pa yung okasyon, mabalin nyo pa yung usaren ti lugar, agsipud tanalawa ken kompleto da, kadagiti kakamitan, kadagitoy ingkay isayangkat nga okasyon, ken sa nyo problema ti ingkay pagparkingan, tanalawa ti lugar, ti Kala Paway Eatery ket Basarakan, iti barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, along Paway, Batak Road. Ti dadung impormasyon, ag-text wenno tumawag, iti cellphone number 0927-971-2893. Kala Paway Eatery, ti panganan apang namnamaan iti ili ti Paway, Ilocos Norte. Kala Paway Eatery. EBM Solar Installation Services and Supply. Wen gagayem ken kabsat, ti EBM Solar Installation Services and Supply ken ijaya na iti instalasyon para iti solar power system, generator set, transformer ken dumapay. Ijaya pa iti serbisyo ti EBM Solar Installation Services and Supply, ti design and estimates, electrical wiring and repair. Aglako pa iti EBM Solar Installation Services and Supply kadagiti sumaganad, solar LED street lights, submersible pumps, distribution line materials, transformer, fuse links, insulators, machine oval board,
cables ken dadumapay. Aglako pay iti solar accessories kas kuma iti sumaganad, poly and mono PVs, inverters, off-grid or hybrid, chargers, controllers, aluminum rails, AC/DC breakers, distribution boxes, solar cables and battery cables. Ngarud gagayem ken kabsat no dagito iti ingkay sapsapuli na serbisyo ken kasapulan nyo iti panagpatakder iti anyam na klase iti pasdek. Turungay na natagos ti EBM Solar Installation Services and Supply. Agsipot na pintas iti paayda serbisyo ken mapagtalkan dagiti trabadores da ken puro original ken daglidad dagiti lakuna. Kaya dado nga impormasyon babalin nyo abisitaen ti opisina na amasarakan iti barangay 11 Kabangaran, Paway, Ilocos Norte along Paway, Batak Road. Wenno ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0956-810-6200. EBM Solar Installation Services and Supply. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:43. Tuloy-tuloy ti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Hintayon tapugan ti maudin at 30 minutos ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Pero papagayam at ipalang tiyanak ken gayamyo, timonyo tirete programa ni Ronald Idol Domingo. Kasama tan iti biyang ti Master Control da Engineer Mike Ramos. Kasama tan ken ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Beno papagayam ti aday tagundaway. Intayon ibasa deti may kaduang daniw. Deti ket gapuan ang tawan ti programa tayo di Huwebes Santo ken Biyernes Santo. Adi gito nga daniw papagayam ket aday ti panakainaig na iti Semana Santa. Itatamit laing programa tayo ngamin. So gapon nga medyo naitantan hante nga naibasang insigita dagitoy. Aga sipod ta awan ni diti programa tayo ti duang aldaw gagayem ken kabsat. At apnikas na ket mapadayawan met dagitay nagipatulo diti daniw na. So intay ikanida iti importansya babayan iti intay panangibasa. Intero din ibasa papagayam dati danimet ni Mr. Joseph Pedro iti barangay 20 Ermita, Lawagas City. Ti daniw nga napauluan iti Anniniwan ti Cruz. Daniwan ka, ayat ko. Anniniwan ti Cruz. Inalilaw ni Judas agayem na. Imbaklay na tinadagsen apadep pa. Inulod na ang insang at itibantay Golgota. Linais, tinupraan, ken indadanes dagiti tattao. Idimawaw, pinainumda iti suka. Binalangatan da iti kandaroma. Dinuyok da ti bakrang na ana magkulpa iti saggaysan a bitek ti pulso na. Ngem indulin na ti bileg ken pan nakabalin. Tapno matungpal ti pagayatan ti ama. Nailan sa iti krus. Dagiti agkakarimon a basol. Ket bayat. Nakadayuday ni Jesus. Nagsayasay ti dara. Naikambor iti tapok. Ket na ikanunong ana itabon iti kuweba. Kalpasan na pugsat lubid ti angis na.
Agan an ninaw latta ti krus, itibiyag dagiti mamati akararwa. Tay palagip na tinabuslon a panagayat. Pamakawan ken asi tinamarswa. Anang ilapsot, iti sa nga lubungan. Nasindadaan amang isalakan, kadagiti nakasagana, amang ururay, panagparang na iti may kadwa agundaway. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam, deta ti Daniw, inpatulod ka tayo ni Mr. Joseph Pedro, iti barangay 20, Ermita, Lawag City. Deta papagayam, ket adda pala iti panakainaig na, iti napalabas nga Semana Santa. Beno papagayam, at yung roden ti ipasurot tayong sunata, ti Daniw na papagayam. Ay kay sagot teman kini Kumadre Prida Bakod, dito'y barangay 22, Nagbakalan Paway, kasamit din kini Kumadre, ni Mami Dorocha. Okay, at yung roden ti sunata, nginakon ipasurot, ken isagot, kada kayo, amin nga buybuya ken dumdumngeg ti programa tayo parikut ken pamagbaga. Nudumten ti panupok iti biyan, di tayo pulos lip-lipatan, ako mararat ti ama anamaswan, isut mangipapay titip kerken piksa amasapo.
Parikut, ken pamagbaga. Beno mapagayam, detaro diti sa malipay nga ayog bilang musika, nginak-in sagot kada kayo, itatang malem. Okay, alawen laket, still watching ko na ni Mami Filomena Luming Agamaw Pilar. Okay, bye Sir Ronald and take care always sir ko natin ni Mami Marie Guillermo Danog ken kasama ta ni Mami Forza Bitin kay ni Mami Luming ni Mami Minda. Okay, kablaon tayo mampay ni Natay balong tayo ni Harold Layawen. Okay, kasama ta ni Compadre Elvis Barcena Panabang. Ano imbang ingkay panagbuy-buya. Ken kablawan tayo mampay gayam ni Dita Jesus sa Funeral Home sa uy kablawan tayo man ni Apo Kapitan Sunny Pakner Kamangig. Alawen papagayam malakaro din ito gundaway ngagyaman ken pumakada keta sapay kumata adakay tumanen into no bigat nga umay ko danunen ti programa tayo alas 12 hanggang ti oras ti alas 3 diretso tayo talong programa deta alas 12 nga nati oras ti alauna programa tayo Radyo Ronda Balita Midday Edition pakamuan pakangigan kadagiti kabarwanan nga damdamag iti probinsya tayo kabangibang nga probinsya ken pagilian tayo nga Pilipinas agraman peti Balasyo tao papagayam ken deti alauna nga nat oras alas 2 programa tayo Baro Arimat Music Festival pakangigan kadagiti agkapintas nga sonsunata ditoy kay Lukwan mabalin nyo ti maki-partisipar mabenting kay panagtawag wenno panagipatulod kadagiti pangablao yo papagayam kasama tan deti manariman tatang dengdenggen nyo bubuyain nyo parikot ken pamagbaga pakatamingan pakaibasaan kadagiti daniw mensahe ni ayat dagiti parikotyo dagiti pakasaritan ken ayat pakasaritan iti biag dagiti amuyo mabalin kadagitoy ket pakapidutan iti adal sursuro ken kasameten mangitunda kada tayo iti napinpintas masakbayan wenno napinpintas nga dana papagayam sada puna agi patulod kayo alakaro din ati kun daway nga agyaman ken pumakada kunak manen nakadwa ka nagserbi ti biang ti master control the engineer Mark Tuliao ken engineer Mike Ramos supervision ken direction ni station manager Rod Sadjan. Ito mo tibiyang ni Ronald Domingo at erodanti maudi nga sunata ngayon na kon isagot kada kayo papagaya. Kablahon tayo pay gayam ni Mami Evelyn ni Daddy Flor kini Compadre John Baichong manipod dita Hawaii ni Ninong Ruben Cabel dita Hawaii. Nagbaitan ta Jakam mo no Kasanuka No sumipngit Malagip na ngata No bukod mo Day siksika Buy-buya kadredrato ta adwa Marikna day di barat ayat kuken ka tapno si katay di unay maina alaen sursurat ko taing kaagbasa ngeno di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka Ururayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta iliw mo may ang ngayak kas ko
dayunay nagbaitan ta jakam mono kasanuka no sumipnget malagip na ngatan no bukod mo tay siksika buya em kadretrat uta adwa di mo kadila marik na day di barat ayat kuken ka urayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta iliw mo pay ang nga iyepkas ko iti I love you sikalat malaglagit ko urayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta iliw mo pay ang nga iyepkas ko ti I love you sikalat malaglagit ko sikalat malaglagit ko RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras ti alas 3. Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Monoto, Governor, Province of News was Ilocos brought to you Norte. by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Jack ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag kagita saksakio ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda sakina nga high blood. So, siya high blood na nga